Анда месе устатыбыздын обондурларына кезек берели. Устатыбыздын чыгармасы билесиңби? Сөзү О Шакирдике, обону Элмирбек Иманалиевдике, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Максат Кулуев. Кол чаап тосуп алыңыздар. Sendik elem kucağım gelem Yüreğim tuşta Yüreğim Meni gibi olup hiç sezirçü Gezdeşkiz bolu ay uzadı ben öpküm boydum sen öpküm boydum Gezdeşmey tazır bir oşol dene Ötken yoldan al sen ötken yoldan Sargaygan küzden sana çok cüzdüm Telegey tegiz şurumday tizme Tübölük bolu ay sezilçü bizge Elimirip dikte Sezersin dayı Sen tartkan kaygı al Ben tartkan kaygı Elimirip Sezim tal elen sezersin dayı Sen tartkan kaygı al men tartkan kaygı Sezim tal elen sezersin